өлkө башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевичтен Баткен областында болгон өзгөчө көңүл буруусу менен бир топ көңүл жылытарлык жумуштар аткарылып жатат. Анын ичинде Кадамжай районунда бир канча алгылыктуу жумуштар менен районубуздун социалдык экономикалык абалын көтөрүү багытында иштер жүрүүдө. Элибиздин бакуа жашоосу үчүн мамлекетибиздин жаркын келечегин курууга биримдикте ынтымакта аракет кылуубуз керектигин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн экономикалык жактан өнүгүүдө кошуна мамлекеттер менен достук мамилелерди чыңдоодо, улуттар арасындагы ынтымактыкты бекемдөөдө жана коомдук саясий стабилдүүлүктү камсыздоодо зор жетишкендиктерге жетишти. Анын далили катары мен райондук деңгээлдеги айрым фактыларды Мен Алгайлы өкмөттүн башчысы Дыканов Жыргалбек Рахманович. Бүгүнкү күндө бардыгыңыздарга белгилүү, ошол 31 август эгемендүүлүк майрамын өткөрүп атабыз. Бүгүнкү майрамда ошо биздин Кадамжай райондук администрациянын башчысы Кутбидин Абдурахманович баш болуп ушул спортту өнүктүрүү максатында бүгүн майрамда өтө чоң спорттук оюндар өтүп жатат. Спорттун ар бир түрү атап келсек шахмат, теннис, волейбол, күрөш, кол күрөш жана башка спорттун түрлөрү боюнча өтө чоң каражат ажыратылып, приздер коюлуп өтө сонун өткөрүлүп атат. Бул спортту өткөрүштөн максат ушул жаштарды спортко тартуу, келечекте ушул Кадамжай районунан спортсмендер чыгаруу максатында ушул биздин акимибиз колдоп, биздин ушул айыл өкмөттөрүбүз колдоп, биргеликте бүгүнкү майрам өтө жакшы өтүп атат. Бүгүн ушул майрамда спортчуларга ийгилик болсун бардыгыга. Ушул колдоо көрсөткөндөргө дагы баашылык билдиребиз. Эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды. Gel palvandan. Молодец çocuklardan. Başkadan turguzuk bakında çalışıp etti. Az zaman. Azamat. Gel. Ona iki tane cıktan balığa sorun ver koyabilir ki palvan. Atını mı yap? Palvan azamatsın. Salmanға kim çıkardı demek ki? Akenge barı belki de açış. Egemendүүлүк майрамы өткөрүлүп атат. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүнгү Айдеркен тараптан bir судья керек. Келиңиздер, палвандар. Bir судьяствого жардамга Айдеркен тараптан бирөө. Азамат. Ballar kollardı koyvermegile. Биздин күрөштүн эрежелери Кадамжай күрөш, таза, жамбаш, тизге кайтарма, чалыш жок. Кол чыгарыш жок. Колуңарды койбосуңар жеңилген болосуңар. Азамат, болду. Ey, ondan kuva. Azamat, koşa. Deme. Erkin palvan, 7 tane zıptı, kep yak kendi. Молодец. Çıkılganlığa hem beraber oldu. Ben kara. Ulan молодец bana. Canbaş. Oy молодец, bana kaytarma. Azamat. Судья қоларды алып қойып Azamat. Молодец, Canbaş. Keçi жеңгенде 1-2 күрөшөт, жеңилгенде 3-4 көп. Чынтемир полван менен Бекмурза полван. Чынтемир алгадан, Бекмурза Көккаладан.
Bekmurza polvonning jigitqaniga Chintemirdan 1000 so'm. 1000 so'm. Esep, Taza Canbaş. Qurg'u otryadining komandiri, No'gardanchi jigitimiz. Buga da bir rozilik qilib qo'ying. Ishiga egilib bo'lsin, omad bo'lsin aka. Rahmat. Ke jilgan bola, makka kelib tursan 3-4 kun ko'rsasin. Bekmurza polvon bilan ular 3-chi, 4-chi o'rin uchun finalda Chintemir bilan Temurlan polvon ko'rsatdi 1-chi, 2-chi o'rin uchun. 3-chi, 4-chi o'ringa, 1-chi o'ringa televizor, 2-chi o'ringa shkaf, 3-chi o'ringa gilem, 4-chi o'ringa gilem. 3-chi, 4-chi o'rin. Bu polvonlar 3-chi, 4-chi o'rin uchun kurashib o'tadi. Ularga sovrin gilem. Hozir cho'ng vestlarni boshlaymiz bundan keyin. Vestdagilar tayyorlaninglar. Qo'l kurashdan kelishadi, jig'ilganlar oyda. Azam esa Chintemir polvon bilan avanturbadan Temirlan polvon Alg'adan, Janqo'rg'ondan. Ikki polvonga omad bersin bugungi yoshlar o'rtasida finalda 1-chi, 2-chi o'rin uchun kurashgan polvonlar. Chintemir polvon oq futbolkada Alg'adan, Temirlan polvon ko'k futbolkada Janqo'rg'ondan. Oq futbolkachan bola Chintemir polvon. Bu maktab o'quvchilar respublikalik chempionatda bir necha yo'l jangchi bo'lib kelgan. Maydonda Azamat Esep. Tak, Yunus Bekir. Jirgal kelinglar. O'z bilan. Rahmat. Tak, hurmatli bugungi Meldeshtin bayramning qatnashchilari, bugungi bizning kurashimizda Qadamjoylik mamlakat gazetasi tomonidan qarajat bo'lib, akimiz Qutbiddin Shakirovga cho'ng rozilik bildirib, shunday cho'ng bayramni o'tkazib berdi. Ondan chiqari ayol hukumatlarning boshchilarini shu Qadamjoyga bordik. Ayol hukumatga shunday sorunlar kelgan, sorunlarimiz ko'p, shularning ishlarini igilik. Молодец. Azamat. Ana, Qirg'iz qishloq төрағасының atidan. Qirg'iz qishloqning төрағасының atidan. Молодец. Pulungiz ko'paysin, aka. Temirlan polvon chiqdi. Eng yaxshi film qaraganga yaxshi priz bor. Eng yaxshi chiroyli. Mana yerda bordig'i mazza qilib tomosha qilsin. Молодец. 3 kunlik Bahodir polvon kelingiz, siz so'ringiz beraylik. Eski polvonimiz Bahodir polvon qaytdasiz, keling. Keling Bahodir polvon. Hurmatli bizning Qadamjoy eli, bizning eski polvonimiz Bahodir polvonga bayramimiz bilan ömrünüz uzun bo'lsin Bahodir polvon. Ömrünüz uzun bo'lsin. Bir mezgilde şu polvonga Qadamjoy eli qo'l chopgan. Desemiz çalışıp ketdi. Ikinci yol desep koyalım, ikinci yol bo'lib qoldi. Yo'q, ikinci yol bo'lib qoldi. Keng Melsa polvon, qana kelingchi. Kema sırtlık bola. Молодец. Qirg'iz qishloqdan kim? Dastan polvon. Maqsad Melisalardan. Melisa polvon ehtiyot bo'lgan, juda alam bilan kelibdir bu polvon. O'ko'ga yaxshi priz bor. Sirchi bor, Janqo'rg'onchima ko'rsatdi. Bo'ldi, молодец. Estim. O'chirdi shayatni qo'yat. Qurloy lokmatlardan ham chiqaramiz. Men ba'sit qila. Maytay bolasi qila. Bo'ldi mana. Kel, men oldima kelaversin, hozir partaylaymiz. Bularga nima, pojarnilar salamizmi ekan? Esep. Gördünüzlermi? Özgeçe Kırdal'dalar juda nemede jig'il ishdan biladi. Juda chiroyli jig'ildi. Melisa polvon.
Abdülvasır Palvan sırttan Beyşe Meydan'dan. Ha! Bas! Bastım! Arkadaşlar! Taşa! Katıncı kılıç oldu. Katıncı kılıç. Bak şöyle yesef. Mana töragası var hazır. Dastandın töragası var. Ha. Başkadan. Yesef başkadan. Azamatlar. Yaxşı palvonlar ekan ötün. Hozir eğer volny bo'lganda maydonga beretadi, biroq o'zi yelka chiqmadi, boshqadan sal, o'z yelkasidan tushdi. Keng damla keng. Keng mana milisiya polvonlarni bor ekan. Bugünkü bayramınızlar menen bardığınızlar, jalpыңыздарды. Allah Taala bardığınızlarga, işinizlerge tinçlik, amançılık versin. Baqıt Taala versin. Hiç kaçan jamanlıkты көрбөй, daim жақсылықтың üstüne жүрүштү Allah'ım özü nasip etsin. Allah'ım mana şette күрөшүп аткан palvonlarga da Allah Taala күч кубат versin. Hiç jeri şikastlanmay, жақсы, esen aman oynap күлүп кетиштерге tilekleşmiz. Allah'ım mana şunu uyuşturucularga da Allah Taala çinden soluk versin, uzun ömür versin. Hiç kaçan jamanlıkты көрбөй, daim ana şunda жақсылыктардын üstüne жүрүштү Allah'ım özü nasip etsin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmat. Hurmatlı bugünkü dinli katılımcıları. Bugünkü kurashimizda Qadamjari mamlakat valisi tarafından hakimimiz Qutbiddin Shokirov yetakchiligida olib o'tadi. Bugünkü kurashimiz voleybol, futbol, qo'l kurashi, shaxmat, tenis bo'yicha bellashib o'tadi. Barliq bellashga qatnashib, so'rinlarni olamiz. Hozir ikki finalchimiz doim bo'ldi. Daha iki finalchini topsak finalda kurash boshlanadi. Sorun köp, kelingizler, kurashingizlar bana. Sorunni olib ketingizlar. Mazza qilib kurashingizlar. Bunu biz olib ketmaymiz-dan, biz sizlarga berishimiz kerak kurashsangizlar. Va yechalardan bo'lsa ham kelaveringizlar, kurashaveringizlar. Kelingizlar. O'sha o'rtaga chiqsangizlar bo'ldi, prizingizlar bor. Kelavering. Oqsoqol palvonlardan ham bor, o'rtacha palvonlardan ham bor. Kelingizlar. Prizingiz ko'p. Keng. Yıllarını koyup kaldım gözler. Bunday ariyat çıkıyordu. Çıkıyorsun. Gel. Bir final patlasak baldı. Salamat bolunuzlar. Саламатсыздарбы? Мен Ташбаев Султан, Qadamjari rayонунун балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде машыктыруучу болуп иштейм. Бүгүнкү иш-чаранын башкы каалысымын. Эркектер тууралуу айтып кетсем, азыр полиода Бирлик айыл өкмөтүнүн командасы менен Актурпак айыл өкмөтүнүн командасынын жигиттери биринчи, экинчи орун үчүн ойноп атат. Кече аялдарды өткөздүк. 10 айыл өкмөттөн катышты аялдар. Мест алгандарды айтып коеюн. 3-чү орунду Марказ айыл өкмөтү, 2-чи орунду Бирлик айыл өкмөтү, 1-чи орунду Халмен айыл өкмөтүнүн кыздар командасы ээлешти. Так, булардын Байге фондтору Qadamjari rayонук администрациясы тарабынан, айыл өкмөттөрдүн тарабынан, спорт комитет тарабынан биргелешип баалуу белектер, акчалар, сыйлыктар, диплом, грамоталар менен сыйланышат уткан командалар. Ушул маалдан пайдаланып кыргыз элине 31-август эгемендик күнү менен бардыгыңыздарды куттуктап кетейин. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук.
Boyunca. Atırpak öyle futboldan bir daldı. Voleyboldan mal attı da kalası. Voleyboldan bir dalası. Voleybolsterge ilgilik. Aynı durumlar he.